Velikogradištanskim parkom svakako dominira spomenik čuvenom srpskom violinisti Vlastimiru Pavloviću Carevcu. Ne može se govoriti o ovom gradu, a da se njegovom imenu ne posveti dužna pažnja. Carevac je rođen 9. oktobra 1895. godine u selu Carevcu, po kome je i dobio nadimak. Završio je Pravni fakultet u Beogradu i izvesno vreme bavio se advokaturom. No, kako mu je muzika bila najveća ljubav, a violina predstavljala neraskidivi deo njegovog bića, čitav svoj potonji život posvetio je upravo njoj. Bio je dirigent Hora Abrašević i jedan od prvih izvođača narodne muzike na talasima Radio Beograda. Punih 5 decenija nije se odvajao od svog voljenog instrumenta violine. Njegovo pregalaštvo na očuvanje stare srpske muzike otrglo je od zaborava mnoge dragocene melodije. Kao kompozitor ostavio je melodije koje se identifikuju sa srpskim nacionalnim bićem, a svakako najpoznatija je Svilen konac. Osnovao je Narodni orkestar Radio Beograda i njime rukovodio sve do svoje smrti. Bio je i pedagog i saradnik mnogih vrsnih pevača kao što su Danica Obrenić, Ksenija Cicvarić, Vasilija Radojčić, Mile Bogdanović i mnogi drugi. Manje je poznato da je ovaj vrhunski violinista, čovek čija je umetnička duša ostavila srpstvu mnoge nezaboravne melodije, tokom celog Drugog svetskog rata bio zatočen u logorima na Banjici i Dahau. No snaga istog tog duha podigla ga je na pijedestal besmrtnosti, te se od 1995. godine svakoga leta na Velikogradištanskom keju održava muzička manifestacija Carevčevi dani, na kojoj mladi violinisti demonstriraju svoje umeće na kraljici instrumenata uz obavezno učešće Velikog narodnog orkestra Radio Beograda, kao i mnogobrojnih priznatih imena narodne muzike. Još je jedna zanimljivost, neki bi možda rekli bizarnost, vezana za spomenik ovom velikanu muzičke umetnosti. Naime, spomenik posvećen Carevcu, čiji je autor magistar Milivoje Bogosavljević, predstavlja umetnika u stavu violiniste koji svira. No violinisti uvek nedostaje gudalo. Zašto, kako i pored kamera koje su postavljene da ga štite od napada, ne zna se, ali spomenik se redovno skrnavi krađom gudala. Ko to ne da mira i usuđuje se da remeti spokoj slavom ovenčanog muzičara. Prenose se priče i o ribarenju čuvenog Carevca sa meštanima. Kažu, uvek je nosio i violinu, a po njenim zvucima znalo se da li je ulov dobar ili loš. Ako su zvuci bili tužni, ličili na jecaje, znalo se ulov nije zadovoljavajući, no ako je violina svirala veselu melodiju ili kolo, mreža je zasigurno puna. Iste večeri ulov bi se u nekoj od kafana pripremao, a neretko se ostajalo do zore. Slike Velikog Gradišta i priče vezane za njegovu bogatu prošlost, ali i sadašnjost, mogle bi se pričati iznova i iznova, a da se pritom ne ponovi ništa. Ovaj grad, kažu, bio je inspiracija i čuvenog dramskog pisca, profesora na Fakultetu dramskih umetnosti Slobodana Stojanovića, autora jedne od najpopularnijih domaćih televizijskih serija Više od igre. Pojedine scene snimane su upravo u Gradištu. Okolina krije i ona nedirnuta mesta udaljena od očiju drugih, do kojih se stiže ili čamcem ili samo retkima poznatim putevima i stazama. Ne mogu se nikako zaobići epiteti kojima se opisuju prirodne lepote kao veoma često netaknute prirode,
iako je čovek ovde odavno prisutan, aktivan i poznaje svaki kutak. A kako to objasniti, osim brigom i pažnjom koja je neophodna u očuvanju ove lepote, koja ovde jeste na delu, a tako bi trebalo da ostane i u budućnosti. Otvorena je prelepa galerija slika. Pomenut ću da u Velikom Gradištu imamo 12 umetničkih slikara, akademskih slikara, koji svoja dela imaju širom Evrope i planiramo da u tom prelepom prostoru koji smo dobili otvorimo u perspektivi gradski muzej. Vidljivo je na mnogim mestima da velikogradištanci veliku pažnju poklanjaju umetnosti. U ovom se gradu vodi briga o muzičkom nasleđu, folkloru, očuvanju tragova prošlosti, a veoma su aktivni i slikari kao i poklonici likovne umetnosti. Svedok ovakvoj tvrdnji je i galerija u Velikom Gradištu. Ovaj prostor ovde koji vidite, to je novo otvorena galerija pri opštini. Imamo već 6. po redu tradicionalnu izložbu u okviru Carevčevih dana, jer malo ko u Srbiji zna da Veliko Gradište ima 12 akademskih slikara. Bilo je jako teško do 12.7. dok smo pre otvaranja ove izložbe, zato što naši slikari nisu imali izložbeni prostor, nije bilo sluha da se to i desi i mi smo se borili, naročito ja, ne bih htjela da se hvalim, ali ja sam se stvarno borila da im priuštim taj prostor i da on postane stalna postavka sa, naravno, različitim izložbama. Ovo je prvi korak. U planu je da se otvori muzej. Mi imamo 2 legata, to većina ne zna, to je legat gospodina Milana Besarabića, koji je napustio ovaj svet ove godine i dobili smo 5 novih skulptura iz ostavštine njegove. Mi želimo da u ovoj zgradi, koja je bila nekada bivši dom omladine, ga zovemo sada, znači postoji nostalgija kod ljudi starije generacije, oni su ovde imali igranke svoje, naši umetnici su ovde nekada i izlagali prve korake svoje, znači prve izložbe i Gradištanci vole ovu zgradu i mislim da je ovo pravo mesto da se otvori jedna galerija, da Gradištanci kao i turisti naši, jer sve više i više, mi imamo Srebreno jezero, sve više i više turista dolazi i mi imamo dosta posete od kad smo otvorili od 12.7. ovde u galeriji i svi su oduševljeni. Mi imamo i jednog pionira stripa srpskog, Dragi Nedeljković, gospodin iz Srednjeva, koji je crtao stripove još 1944. godine. To će nam biti sada, da najavim, iduća izložba gdje će se izlagati njegove 30 original ploča za štampu i štampat ćemo najverovatnije i taj strip prvi put, koji će prvi put u Srbiji da izađe. Selo Srednjevo, nadomak Velikog Gradišta, iznedrilo je još jednog neobičnog umetnika. To je Dragoljub Dragi Nedeljković.
je bilo negdje tamo, o tome sam razmišljao mnogo, kad je počeo u Politikinom zabavniku da izlazi Čardak ni na nebu ni na zemlji od Lobačeva. Te priče su mene interesovale i tako sam ja počeo malo da vežbam da to radim. I negde u avgustu mesecu, u ovom mesecu koji je sada, dođem na ideju da prvo ilustrujem pesme Dragoljuba Filipovića, Kosovski božuri. Tu ima 40 pesama. Čuvajući vinograd gore u brdu, ja sam tamo nosio papir i pribor ceo za rad i tako sam počeo da ilustrujem jednu po jednu pesmu. Te pesme su imale od 4 do 5 strofa. Ali to je tako spevano, reljefno, slikovito, da nije trebalo mnogo da razmišljaš šta ćeš da uradiš, koju ćeš scenu da postaviš na samom papiru. I tako redom, jedna po jedna, i te godine do kraja decembra ja sam završio Kosovske božure. Posle tih stripova, posle izlaska tih stripova, ja sam počeo da slikam. Prvu izložbu sam imao u Velikom Gradištu 1960. godine. I tada je bilo 30 eksponata, to je u jednom danu sve prodato. Onda sam u Velikom Gradištu imao jednu izložbu 1974. godine, kada sam Srednjevu poklonio 20 komada Srednjevo sa neposrednom okolinom. Imao sam u Požarevcu, u muzeju, isto 60. godine, samo kasnije nekoliko meseci, izložbu. U Beogradu sam imao 5 puta izložbu. 59. godine sam napravio ikonostas u crkvi Srednjevskoj, 20 kvadratnih metara. Oni sada postoji tamo, već 50 godina je prošlo, počela je ali 51. druga godina. 200 slavskih ikona napravio sam za Kotor Varoš kod Banja Luke. Kad je bilo osvećenje ikonostasa u Srednjevu, tada su došli neki iz Banja Luke. Upoznali me i posle toga. Naručili su mi da im napravim te slavske ikone. Ja sam to sve radio posle radnog vremena u Beogradu. U Srednjevu sam 1946. godine projektovao spomenik za pale borce od 1941. do 1945. godine. 1964. godine sam napravio portret u prirodnoj veličini Miše Živanovića, čije ime nosi škola. On je i sad tamo. Ja sam u antikvarnici našao knjigu Vitez despota Stefana Lazarevića. Pročitavši to, meni se to dopalo i tako sam odlučio da to izvedem u stripu. I tako je taj roman, to nije roman, to je jedna veća priča, došao na svetlo dana. 1954. godine sam se nosio mišlju da za 5-6 godina napravim 200 eksponata istoriju Jugoslavije. I da to bude u Velikom Gradištu. Ali, kako ja nisam bio sa partijskom knjižicom, to je sve palo u vodu. Ja
Sada imam 91 godinu. Da li će biti još koja? Ne znam. Voleo bi kad bi mogao još neki strip da napravim, ali to je, mislim, za sada prošlost. Dosta je ovo što sam napravio. Selo Požeženo poznato je i kao selo metlara. Ovde se na tradicionalan način proizvode metle, onako kako se to činilo generacijama ranije. Porodica Bobana Miloradovića jedna je od mnogih koje čuvaju ovakvu vrstu proizvodnje. Ovo je selo Požeženo. Ovo što vidite ovde je proizvodnja metli. Ja se zovem Milorad Slobodan. Već dugo godina se bavim ovom proizvodnjom. To je tradicija već 50 godina. Radio je moj deda, nastavio otac, evo sada i ja. U selu je nekad radilo, skoro celo selo radilo metle. U poslednje vreme se to smanjilo, šta znam, raspadom stare Jugoslavije. Došlo do smanjenja broja domaćinstava koji se bave ovim poslom. Što zbog financija, što zbog raseljanja i tako dalje. Metle se prave, imamo proizvodnju u Sirkovih, a ovo što sad radimo to su brezove metle. Materijal je domaće. Proizvodnje nabavljamo kod nas u Prijepolju, se nabavlja ova breza, a sirak se nabavlja gore u Bačkoj. Štapovi nabavljamo tu kod nas u jednom selu, zove se Radenka. Proizvodnja metle nije toliko komplikovan proces. Znači ima tu, to se klasira tu ova breza u dužu i u kraću. Potom se tamo gde ovi majstori rade na mašinama veže na štap, sašije se, skrati se i to je to. U selu Đurakovu domaćin Miodrag Milić čuva od zaborava drugi zanat, korparski. Iz veštih ruku, punih iskustva i znanja, rađaju se različiti proizvodi, od korpi preko polica, stolica, ukrasnih predmeta, do predmeta za koje bi čovek rekao da nikako ne mogu nastati na ovakav način. Proces proizvodnje započinje da se prut posadi. To je takozvana amerikanka, vrsta pruta, zelena, duga, tanka i tome. Prut će se posadi i najbolje stiza za posao 3. godine. Prut kad se iseče u jesen, mora prvom da se skuva, da se skine kora, posle zatim mora se staviti da se osuši. Kad se lepo osuši, kad treba da se radi, probira se taj prut, sprema zašto treba za koju vrstu korpe i onda se ponovo potapa, da se omekša, da bi mogao da se preradi i da se napravi oblik korpe i šta potreba zahteva. Sve što se radi, sve se radi ručno, kao što je
cepanje pruta na 3 ili na 4 komada, posle se ručno izvlači, kao što vidite ovde, ove tanke prute, izvlači se ručno i sve se ručno plete. Nema nikakva mašina za pletenje, samo ruka to može uraditi. Ovaj zanat sam nasledio od svojih paradede Čedomira, koji je naučio kad je bio za vreme rata u zarobljeništvu. I kad je došao kući, on je nastavio da radi taj zanat. Posle toga je nastavio moj deda, Dragoljub, koji je on nastavio da radi, pa sam ja pored njega učio, gledao šta oni radi i sve to. I posle dugog vremena sam ja sad počeo da radim taj isti zanat. Pletem korpe od pruća, stolice, razne ukrasne korpice i sve moguće to od pruća što se radi. Grnčari Ljubisav i Živorad, otac i sin iz sela Češljeva Bara, porodično neguju ovaj zanat. Kažu, za dobru grnčariju najvažniji je dobar kvalitet gline. Nalazimo se u domaćinstvu Pavlović Ljubisava, koji se tradicionalno bavi grnčarstvom. Naša tradicija je duga 100 godina, to je potiče od dede, pa je posle preko oca naučio sam i ja da radim taj posao i pokušat ću da vam pokažem koja je cela procedura od samog početka pripreme gline do same izrade, do pečenja i do svega. Za proizvodnju grnčarije koristimo dve vrste gline. Jedna je mladenovačka glina, ona je sa kvarcom i ona je vatrostalna, koristi se za lonce, šerpe, đuveče i sve te vatrostalne stvari. A druga je naša glina koju koristimo za baštansko cveće i za ukrasnu keramiku. Evo, ja ću vam pokažem kako se to priprema, pa ćemo posle da pređemo u radionicu da pokažemo kako se radi. Šuma crnjenki snka se jula, jula, jula. Kuferlangala feriaste jula, 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 jula. Cilj ovog načina mešanja gline da se istera vazduh, da se izjednači glina, kako ne bi imalo vazduha prilikom izrade na točku. I tako 3-4 puta dolazimo do kvalitetne gline. Sad od nje određujemo koju veličinu i željenu posudu. Cilj je da se glina opet sabije dobro, da se istera vazduh ako ga eventualno ima. I prva faza je isterivanje guke. Tako se neutrališe u njoj vazduh i da ne bi kasnije došlo do posude. Druga faza ide bušenje i formiranje dna. Sad je vrlo bitna stvar da dno mora da bude iste debljine koji zidovi gore. Jer ako je dno deblji, a zidovi tanji, dolazi do pucanja, jer se deblja površina
teže suši, a tanja lakše i onda dolazi do pucanja. Formirali smo dno, širili smo željenu dimenziju i idemo na dizanje. Ostavimo otvor kako nam odgovara. I idemo na bočenje. Bočenje se radi sa bočilom, to je stari i najbolji rekvizit. A zove se bočilo zato što sa njim dajemo određeni bok i širinu posudi koju izrađujemo. Evo mi ćemo napravimo jedan lonac. Poslije se za nju radi određeni poklopac. Sad za šaru koristimo ovu belu glinu iz Mladenovca koju razređenu stavljamo u rog. To je stari rekvizit, ali vrlo efikasan i sa njom šaramo. Takva posuda poslije ide na sušenje i ide u peć. A ako nam se neka šara ne sviđa, mi je prebrišemo. Uradimo drugu sa ovim drvenim šarama koji se odavno koriste. To su takozvani ćorteci. Koji su izrađeni od drveta i koriste se za ovu vrstu šare. Evo, to bi bilo to. Takvu posudu sečemo. Ako je veća i teža za uzimanje, uzimamo je obično sa ovim pomagalom. Ovo je prostorija gdje se suši grnčarija. Znači, bitno je da nema nejake promaje, da se lagano suši, da se okreće sa jedne na drugu stranu kako ne bi došlo do deformacije. Poslije sa sušenja, kao što su ove ovdje, ide se u peć na pečenje. Ovdje je puna peć koja je pokrivena sa crepinama i odozdo se loži. Ovdje kad pocrveni gore, onda po boji ovih pečenih crepulja znamo u kom je stepenu pečenja. Ovo je peć, mi je zovemo furuna za pečenje grnčarije. Ona u početku mora da ide toliko lagana vatra da se zagreva. To je podgrevanje, takozvano, podgrevanje. Pa onda bude sve jača vatra, sve, recimo, uloži se uveče, sutra uveče bude gotova. Ona dostiže temperaturu, kad je gotova, negdje oko 900 stepeni, 800-900 stepeni. Ovu peć koristimo, najviše nju koristimo zato što u nju dosta stane. Pa se u nju može staviti velika količina krupne i velike robe. Mada imamo i električnu koja je za minijaturne i ove stvarčice koje se peku na temperaturi na 1200 stepeni. Ali zato najčešće koristimo ovu staru, tradicionalnu peć na koju je radio i deda, i otac, i ja. I do sad imamo 3 take peći, i manju, i još manju. Mahom se to radi da bude to u prirodnom i onom starom stilu. Ni šlapanom lasi jula jula ila. Ni šlapanom. Pošto pri pečenju furune uvijek ima žara, ima vatre, greota i šteta da se ne iskoristi ta toplota za ovakve stvari. Tu spremamo tradicionalne specijalitete, kačamak, pasulj u zelenom loncu, kupus i tako. A pošto mi je supruga iz tog kraja gdje su specijalizovani za kačamak, tu prepuštam njoj da ona to odradi. Da se kuva kačamak u kotliću. Lasi jula 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 ila jula jula ila. Nišla lamnjem bata tur jula jula jula.
Che se chiame Kumanfur, Yula 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 La Yula Yula La. A selo bez vodenice i vodeničara u Srbiji nekako kao da nije kompletno. To nije slučaj sa selom Đurakovo. U ataru ovog sela i danas žitarice melje stari mlin. Ujedno je ovo i mesto za susrete meštana, prijatelja i komšija, koji često umeju da uz tradicionalnu čašicu i zapevaju po neku. Ova vodenica je rađena 57. godine. Ja sam imao 3 godine kad je rađena ova vodenica. Tu je moj deda pokojni i baba koja je živa, sad ima 100 godine. Oni su tu spavali. Tu su mleli danju noću. Tu je ceo narod, tu su mnogo ishranili iz te vodenice. Jer pre nisu bili mlinovi. Nije bilo kao sada na struju. Nije bila struja. Nego mleli sve na ovoj potočari. Sve na nju se mlelo. Tu se donesivalo i rakija, vino, koji šta imao. Ušur se uzimao 10%. 100 kila kukuruza, 10 kila uzmeš ušur što samelješ. Tu se čekalo na red, po nedelju 2 dana čekali se na red da samelju. Mlelo se kukuruz, mleli i pšenicu neki. Jezda je crnje malo brašno, ali je zdravo. Kad je struja došla u selo, ovaj mlin je prestao da radi. Ja sam došao i kad sam vidio, sećam se kad sam bio mali, kako me ta vodenica odhranila. I ja sam rešio da je oporavim. I sad su ponovo dolaze isto sa svih krajeva opet da melju ko što su i pre mleli. Jer svi su vole proju da jedu sa potočare, sa skamena. Jer mnogo je zdravlji nego sa čekićara. Ovaj mlin je ponos Velikog Gradišta, naše opštine. Jer tih mlinova nigde više ne postoji. U celoj našoj regionu, u celoj našoj okolini, nigde od Kučeva do cele okoline, nigde ne postoji. Samo taj jedini mlin je ostao da radi. Kad bi mogle da se vrate mlade godine, da me sete moje drage, drage ljube, da mi vrate mladost ranu i ljubav me čari, vrele smo se sastali, da mi vrate mladost ranu i ljubav me čari, vrele usne moje drage, kad smo se sastali. Ja sam rođen
ovdje je susedno selo Sirakovo. Inače, to je moj kraj gdje sam ja odrastao. Nekada su ovdje bile igranke, nedeljom, zavetine, razne svetkovine i tako, sada toga više nema. Ali se nadam da će da se to sve vrati, kao što gledamo da se vrati ovaj mlin. Vratit će se valjda i naši stari običaji. Ploveći Dunavom ili vozeći se drumom natrag, posetilac će odlazeći odavde sigurno imati želju da se ponovo vrati Srebrnom jezeru, Homoljskim obroncima, bistrim vodama, dokle pogled seže, Carevčevoj muzici, ušću zlatonosnog peka u Dunav, samom gradu i njegovom pogledu na reku, koja je odvajkada plenila veličinom i značajem, ali i druželjubivim ljudima koji nastanjuju velikogradištanski kraj. Sunce mira i ljubavi, dugovečno da nam sija, da nas štiti Božja pravda, da nam peva sva Srbija, da nas štiti Božja pravda, da nam peva sva Srbija.